Pila ka bukog ang naa sa dalonggan? Dik. Di. Tagatag na lang. Sige, yung range. Ano patakag? Sige, sige. Kay. 5. Oh, wala. Dili. Wala. Wala. Strong. Oh, wala man. Wala na ah. Isa. Long. Wala. Talo. Yeah. Next question. Nang tayo yun? Which planet, English lang iki, English with, Yeah. has the most moon? Jupiter? Wrong. Neptune! Wrong. Ayun ko nabuang naman ka. Unsa nga planet ang naay pinakadaghan nga moon? Na, nalimot na ginoo ko ana da, kalaki mo na. Naman. Wala man yun. Wala na. Sige lang. Tagna-tagna lang diya. Saturn. Yes. Ned. Ano ba siya? Saturn. Unsay pinakaduol nga planet sa adlaw? Taba. Saturn. Sige kayo ni. Dali kay. Dago sa mga planet mo na ibawaan kay. 5 4 No. Wrong. Mercury. How many hearts does an octopus have? Heart. 5 4 wrong. Bintakaw. 5 Ano man? Mara gapon? Maragapon. How many hearts does an octopus have? 5 Oo, kabalo. Wrong. Dali, jain. Taas atong mo. 5 4 3 Three? 2 3 Yay! Pila kadangan or sakit ang gipadala ni ang nahitabo sa Egypt sa panahon ni Moises. 5 Hello! Sige pa. Pila ka buok ni sakay nga tao sa arka ni Noe? Odo. Pila ka tao? Tahu mo din. Oh, tao lagi. 5. Dili. Pila kay? 5 6. Dili. Anong ka pa? Ano? Pare. 5 Por. Wrong. Ano? Ilang katawo? Hawa din ba? Kulo yung kape. 8. Hello! What comes up but never goes down? Sun comes. 5 4 3 2 T-shirt. 1 wrong. To the end. Kanahan na. Sige, hawa na. Blood pressure. Bagay. Wrong. Ay, ano to? Uy. Nangutana ra gani ko. Ay, video pa muta na. Pagdali, 5 4 Plastic. 3 2 do. Kung saan mo taas na din naman na. Oh. Wala, libat ko. Wala na. Awa, wala na. 5 4 3 2 1 No. Next. 15. Okay. Ay! Oh my God! 5 Ay! Sa babida. Wrong. Barko. Wrong. Edad. Yes. I'm feeling lonely. Who is the first king of Israel? 5 4 3 2 1 Ano si David? 3 2 1 0. Di nabukod doon sor. Dili. Pedro. Ibukad ni Sar. Dili. 4
Wakailan na 3 to 1, wala next. Herodes. No. Pob. No. Liatar. Ano, balik na yun. Eh, balik na. Balik na. Kasi, oh, no. Yes. Mag-ilis naman kaguan. Wala na, no? Wala naman ka. Answer naman ka. Dili man. Ah, Wala on mga. Saul. Ay, si Saul. Fire, what is the 5th commandment? Na. Love thy parents. Wala ka na may korban. Ah! Which is the nearest star? Unsay pinakaduol nga star sa kalibutan? Me! Obsessed with you! Uy, ambot lang. Urol. Wala. Sa'yo na kayo na. Ayaw. Sa'yo na kayo na. Oh, sige. Next. Wala, uy. Lowest white. Higo. Sige. Sunod. Star daw. Pinakadool ng star sa Kalibutan. Kalibutan. Ang buwan. Yeah, satellite ng buwan. Okay. Moon. Wala. Kapit. Mars. Yeah. So, Ha? Mars. Wrong. Sun. Ah. Ano? How many legs does a butterfly have? May na lang. Pila ka legs ang butterfly? No, wala yung legs. Wrong. Wala man siya legs. Fourth. Wrong. Samna. Pila ka buhok tail ang butterfly? Katambok tiil. Ah. Na, ambot lang 12. Tingay na. Ah, wrong. Kuno mo. Oh no. Kinsay pinakauna nga Disney princess? First Disney princess. First Disney princess. Kay Balo. Ah. Princess. Wrong. Pwede mo yung first. Kaya na may first. Sabi yan na first. 5. Cinderella. Wrong. Wait. Snow White. Lonely. Table doesn't have legs. Which table doesn't have legs? 5. Lapida. Which table doesn't have legs? 5. Vegetable. Unsa man ang dili nimo magamit hangtod nga dili mabuak? Sa bilang dami. Unsay dili nimo magamit hangtod dili mabuak? Kinahanglan sa nimo siya bukod sa nimo magamit. Itlog. Ay. Wow! Yan. Sino na sunod ron? Pila ka bulan ang naay 28? Febrero. Pila ka bulan? Oh, 28. Wala na. Yan na. Grabe naman. Ila, ihap na yun. Ihap ron. February, February, March. Sila man na. Sige! Pila? Sila yun. Sige! Wrong. Isa. Wrong. Duha di ay. Tulo. Wrong. Ikaw, pagdali. Atras ni. Kuan. 1. 4, 3, 2, 1, 0. Wow! Wala na ilabot. Ilom di. Unsay naa sa London nga naa sa Brazil? Mura ron. Sa naa sa London nga Nga naa sa Brazil. Uni tao. Dali. Aeroplano. Dala. Aeroplano, bro. Ikaw. Aeroplano, bro. 3, 2, 1. Wala. Next. Na. Bridge. Wala. Letter L. I'm feeling Is the largest country. Country. 5, 4, 3. Ano daw? What kind of dog that never bites? Sa unsa nga klase nga dog ang dili maak? Robin. Robin. Dayon na. Sa nga iro, hindi ko maak. Isa nga dog ang dili mamaak. Ito bag. Ha?
Hotdog. Sige na yun. Dili, hotdog. What is the largest ant in the world? Ha? What is the largest ant in the world? One. Sulomania. Ay, Queen Bee daw. Hanibil. Bullet ang. Madali. Cockroach. Langgam. Giant. Dalaw. Tanahan. Giant. Giant. Dako. Gaan. Tingnan naman. What is the smallest country? Kaya na ko first letter. Tingnan para sa Africa. No. Peninsula. Dili. Vietnam. No. Bulgaria. Brazil. Labi? Vatican. Wrong. Wrong. Vatican City. Wala na. It's the first book in the Bible. Kasi pinakaunang libro sa Biblia. Juan. Diba? In the Bilingay. Encyclopedia. Uy, wag mo kang tubag. 5. Genesis. Grabe Sunod na lang amo ang sunod. True or false? Paminaw, Kylie. True or false? Wala pa gani. Bible is the most popular book. True or false? How many days did God 7. take to create the world? Wrong. Wrong. One. Wrong. 6. See. Pistol mo na yun, ipahuway mo siya akong sibil. Language was the Old Testament written? Wala na. 5. Ay, wala na. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Latin? No. No. Arabic. Un- Balik. If I could 5. Balok mama ni oy. Nung it's man nga kuan man. Kaning ramay ko man og Grigo. Ano yun? Dili. Old Testament. Sige na ma, bali na ma. Letter H. Lima. Letter H. Ano man? Wala lagi ang Oh, wala. ramay ko man og Ah, Grigo. sige, Dili. ikaw. Dahil balik sa Latin, dahil padung na Spanish. Hindi. Sige. Dali. Dahil na sa English. Wala mo mama. Sige, sunod. Hungarian. No. Hebreo. Oh. Laya, ano? Lonely. Kala mo ikaw. Isulti ang mga anak ni nga laki nga anak ha ni Adan og iba ang tulo yun isulti. Si Cain, si Abel, si Andrew, Sige. si Cain, si Abel, si Ismael, Dili. Cain, si Abel, si Seth. Hello. Seth. How many elements are there in periodic table? Repeat. Ha? Repeat. Wrong. 140. Wrong. 41. Wrong. 100 ra? Wrong. 146. Wrong. Ang traffic, ang periodic Periodic table. table pila ka book number? Pila ka book elements? Ra. Ulo. Dili. Kini. Nasa imong birthday pa, nasa imong birthday. Basta 100 na nasa imong birthday. Ay, kapin 100 na yung birthday nimo. Oh. Ay, birthday. Dali. Kala ko. Awak mo, minta na ako istorya. Bugil ko nung ako. 5, 4. 18. Tarong. Ay, patakaw. Ah! Ah! Wala na ay. How many faces does a dodecahedron have? 14. Wrong. Dodi? Saan gito bag? 14. 12 ra. Ano ha? Dudi ka gun raman to. Dudi ka gun 12. Planet in the Milky Way is the hottest.
Venus is Correct. Ooh. What is the fourth letter of Greek alphabet? Alpha, Omega. Wrong na. Wrong na, Jail ay na Jail. Out na ka, naghanap kay kagitubag. Ako na magutong. Ay sos, ay wala na. Lainan mo. Ikaupat nga alphabet sa Greek alphabet. Bilay alphabet sa Fourth, Grigo. Ikaupat, unsa ikaupat? Alpha, Omega, Delta. Ikaupat? Oh. 5. Charlie. Wrong. Na- Hawa na. Sige, ikaw pa. Bravo. Ay, Delta. Bravo. Wrong. Ayaw, saba. Gikay. Oo. Delta. Lainan mo, kuya. Which language has the more native speakers? English. Wrong. Abiro, Mandarin Ito, paminawa ba? Philippines. Wrong. Uy, services mo, doy. Dali. Mandarin Chinese na. Si Dudy, sa'yon daw. Di manggod na. American. Wrong. Ito di ay. American language, sige pag-iyo. Kabalos papa ni. Kasunod niya. Sa Zoom. Yan na. Spanish. Is the largest kanang kuan Spanish speaking country. Nasod nga naay pinakadaghan nga mo istorya og Spanish. Way labot sa Spain. Oh. Amot, unsang nasura eh. Pero daghan mo. Wala. Ha? Kasi Tapo eh. Globon. say first letter M. Malaysia. Ako be? Mexico. Which is heavier? Gold or silver? What is the smallest room in the world? Room. Oh. Five. Wrong. Wrong. Ballroom. Mushroom. What country also known as Land of the Rising Sun? Oh, di. Philippines. Wrong. Kanang rising sun. Sige na. Panama. Five. Dato din. Four. Mexico ganiya. 3, 2, 1, 0. Ala. Wrong. Malaysia. Wrong. Philippines. Wrong. Philippines sa di mo daw, no? Brazil. Wrong. Japan. Wow! Dilindol naman. Japan. Country also known as Pearl of the Orient Seas. Oh, di. Siya road. Ato, ano, yun doon. Oo, sama. Sama, Philippines. Maramang Philippines. Philippines. Okay, they also known as Land of the Morning Calm. How are you bad? Ito sa likod. Dali. Pa. Ay, Tukuran. Okay, Land of... Wala. Wala na. Golden Dawn. Guy, morning cabs. Dahil may cancer ni. Korea. Hoy, wala man sa ikuan. South Korea. Sa which country is also known as the Land of Smiles? The Philippines. Wrong. Hindi ay. Wrong. Wrong. Basta Philippines. Hawa na diya. Hindi ay. 5. Land of Smiles? 3. Vietnam? Wrong. Hindi ay. 5. Panama? Switzerland. No. Ay, mayon Mulkino. Okay, hatag country kay.
Wrong. Juan. Australia. Napataka ang pagura sa answer good. Wrong. Might. Land of the Sleeping Giant. Giant. Oh. Dili dragon? Bahala ka. Dragon guru. China. China. Sige, what is the smallest continent? Continent? Oh. Smallest continent? Australia? Yes. Australia! Biggest continent na naroon ma. What is the smallest ocean? Uy. Ang smallest. Adlan. Natukuran. Ang kinadaan sa kaya gamian may ocean. 5, O si Jisoo na lang. 4, 3, 2, 1. Philippines. Patay. Okay, next. Answer na. Okay, pa. Unsa nga usa ni mong bawaan? Okay, kay. Si answer na ang 20 ka. There you go. Wala na. Arctic Ocean. Answer. Luoy, ah. Mga yung iglin niya ni Fernando po. What is the longest river? Kalimutin ako ko. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Red Sea? Wrong. Nile? River? What? Yangtze! Hindi ito Red Sea. Oh. What is the largest river? Euphrates. Wrong. Isa magsulit nila. Wrong. Riverine. Walo ko na. Almost Heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Dili. 5. Ang Nile. How about ang biggest? Largest river. Kaya dali na mo eh. 5. Virginia. Dili. Ako. Lalalay. Dili ka kay. Answer na mo siya. Largest river. Pagi mo river mo kay. 5, 4, River Maya na yun. Wala na. Amazon. Wow! Last! Ako Lalas na. Largest Largest. Padako ay, ganda yun eh. desert. Sahara. Wow! Never ever! Wala na. Hurot ng premyo. Kumasum nida, ana. Kumapsum nida. Kumapsum nida. Som nila. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Kumapsum nida! DJ wag ini uyog sige. Japon. Please don't forget to subscribe, like, comments, and share my videos. Until next time.